Bekho abantu abangatrendi, abacula ngothando maskandi, abasakazi i-gospel nabo bayatrend. Ngikhuluma ngobani? Ngikhuluma ngoJumbo Nyangiwe. Ubani umculo we-gospel? Kuneposta ayibhaliye laphana. Abantu abavuke ngawo bayawashera, kuyaphithisa lapha ku-Facebook. Ngaleyo ndlela ngithi sabothana bengale nto fast ku-TV le sibheka manje i-gospel. uJumbo laphana uthi uJumbo ngicela ukuxolisa kubalandeli bami basemzumbe izolo ngingene 3 minutes ngesimanga sokuthi umnikazi womcimbi ebengizomeseka ukuthi isikhathi asikho, ama-artist akhona wonke ngezikhathi zawo, so bagcina benginika 5 minutes. Ngizamile ukwenza ngendlela asho ngayo njengomuntu obengekho kwi-lineup, so ningaphatheki kabi, bingekho indawo yami engiyibingelela nje izolo estage sama-professional, bengadingeki abazamayo oJumbo kanje. So ningixolele ngesenzo sami sokuphuma in 3 minutes, ngihambe ngitsheliwe ukuthi abaculi bakhona. Nginifisela okuhle kodwa ngomcimbi sengathi ungesekeka kakhulu next year, ubumuhle kakhulu to my fans bakwethu. Ngizolikhulisa igama lami one day, nami ngofika kulezinga abanye abakulo, okuyisifiso sami leso. Babe sebengena ukuthi kuma-comment-ke bekhomenta-ke besho lokhu nalokhuyana. Niyazi-ke abantu-ke, if umculi or i-celebrity ethize or influencer or umuntu abamthandayo ekhuluma into ekanje, baye babone ngathi kunenkinga, kunomuntu lapha avayeleke khona, kanti kezwanga ithuba-ke waphithizela. Lokho kwenza ukuthi usisi-ke uZama Mseleko enze i-post ethi na, kanti Jambo ngubani na, ngabe uthungele kuzongilinga na Nciko? Impendulo yami to his statements ikuma-comments, ayichala ubhuti ngimthanda kanje uyangiphoxa. So kuhlala abantu kwelaba-ke esikhule or uthuthi uyamthanda lesikhathi leso, vele-ke banjalo-ke bayaphoxana isidaloko, kungakuphathi kabi lokho, indlela esiphila ngayo. Sebese siphuma-ke istatement laphana kuZama Mseleko, Zama Magic osawuza phana Khosini FM njengomsazi wakhona, uthi shuthi isono sami kube ukukunikeza ithuba lokungena estage ozicelele lona, wathi ucela nje ukuzosupporta since ubungekho kwi-line up. Ngabonga ngajabula when you called me izolo ngalo usuku lomcimbi, usuvele uqalile amazwi akho athi, sisi uma ngingeza ukuzokweseka ungangimpintshisa nini lapho. Eyami impendulo ithe, bhuti ngizokufaka, ngizosenza isikhala, and ekufikeni kwakho wonke ama-artist abekelwe izikhathi zawo zokungena estage abese bekhona, elindile ngaphandle futhi esibambile isikhathi bekumele afakwe ngaso, nangesikhathi ebesinqunyelwe sona sokuvala umcimbi obeku-10 ebusuku. Bese sisondela ukuze sikwazi ukufaka, bekumele siyocela kumuntu encane obese kuyisikhathi sakhe ukuthi akame kancane sikumpintshisi. Iyaqhubeka-ke indaba. Okumaza kakhulu-ke weJumbo ukuthi uthe usuphuma kuma-parking ngeza kuwe ngakubuza kahle ngathi, bhuti injani inhliziyo yakho? Wathi ayikho right. Ngase ngithi asikhulume ngixolise uma kukhona iphutha. Wathi wena awukho wrong sis, but siyobuye sikhuluma ukuthi sifike kanjani la ekubhinqeni ku-Facebook angazi, kodwa-ke ungifundisa isifundo sokuthi next time umuntu obengaqashiwe emcimbini uma ethi ucela ngimumpintshise ngingayenzi leyo nto, ukugwema izinto ezinje, ngoba manje le post ibukeka izama ukungenza mubi nangendlela oyibhale ngayo. Shuthi bekumele ngikunike 30 minutes, umuntu encane ubahuphi nokhuzani ebesibaqashile badlale 5 minutes, sicishelwe isandi kuthiwe isikhathi siphelile, sisho abantu emzumbe. Nguso ongiqhatha nabantu like da hayi besenze nje lapha ngasekugcineni right-ke. Hey, le-post-ke or lama-post-ke lawa-ke back and forth-ke ayamangaza kancane ukuthi kahle kwenzakaleni. Ukubona kwani okucabanga kwami ngingesikhona ukuthi into yenzakaleni, ngibona ngathi mina uJumbo befisa ukuba yi-part and parcel yomcimbi, wacela ngenzekanga lokho. So mhlawumbeni ubeyitshela maybe ngingavuleka isikhala agcine efaka kulowo mculo ongenza ukufika. Kuyenzeka abaculi bengafiki, ugcine ngasethi hayi akungene bani, akungenzeka-ke lokho. So ukuthi agcine ebengelela ngampela uJumbo shuthi kungenza ukuthi hayi ugcine kungayihlanga kahle lokho. Kodwa-ke vele istatement sakhe ucacisile, wakhuluma, wakucacisa uJumbo lapho ekuqaleni futhi wakusho lokho. Kodwa la ngasekugcineni ethi thiwa kuzongena ama-professional, hayi lapho-ke besiveza-ke elinye-ke isayidi-ke. Le nto ezoza ukuthi kuJumbo-ke uma ekhuluma into-ke abantu bengayithathi serious. Njengamanje kunenkinga elokhu ivuka
ekaLungu Hlongwane yokuthi yena aphuma kahle besebenza noJumbo uLungu ukhuluma izinto zokuthi yena ngalila uyokhuluma abantu bemangale. Vele-ke abantu-ke baney'nto zabo, akekho umuntu o-perfect, ziney'nto zethu, especially uma singabantu sisemandleni ngane zakwethu. Nalo ohlushwayo othi yena ubani bengenza okubi naye uyohlupha abanye ngelinye ilanga ngoba naye wahlushwa endleleni. So le nto iyaziphindaphinda nje kube umlando. So uma ngibona le nto uJumbo abhale ngayo noSisi Zama lapha indlela achaza ngayo, kuyabonisa ukuthi uJumbo bengekho i-line up ucela ukuthi azobhitshisa, bamnikeza lelo thuba lelo okuyiyona nto aseyisola ngayo-ke uSisi Zama laphana-ke wakamseleki oyinto-ke embi-ke uma ukuthi iyiqiniso njengoba esho. Uma ukuthi uJumbo kwenzelo cha kube yiphutha-ke lapho uJumbo awenzisanga-ke kwenceko lapho ngampela. Kodwa into enjengalezi zifaka-ke uhlevana ukuthi yena umuntu ocela ukuthi aveze, because baningi abaculi abacela ukuthi bevezwe ngenxa yokuthi usuyazi ingoma yakhe yena bengamazi. Bethi uyavela nje asho lawo ma-lines amabili amathathu bese bayamkhumbula abantu, umnazo le ngoma ile. Then after that umculi lo bese-ke eyaqashwa-ke kweminye-ke imicimbi. Kodwa-ke ama-fight ngane zakwethu asemaningi, kanti ziningi izinto abasifokhasa kuzona ezinhle ey'ngalungisa leli zwe. Izimpi lezi zo-gospel elokhu zanda, angazi laphana umoya ongcwele, angazi umoya kaJesu engathi awufuni ukusebenza laphana, awusebenza bakithi. I-Holy Ghost umoya ongcwele awubuye ungabaleki. Yilokho sifuna ukuveza njengamanje khona la kwi-channel yenu Into Fast TV. Sibonge ithuba sokudibana kuzayo.